Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Bicol Express Bangus. Ayan mga kapudibit, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mga tamking kapampangan. Mga tana po. Mga tana po. Ayan, first time po namin matikman ni BPM yung Bicol Express Bangus. Tingnan natin kung masarap. Yes. Yan. Kain na tayo. Maganda na. Yan. Nasi, siyempre. Rice is life. Ito yung ano niya, sarsa. Taba ng bangus. Yes. Wow. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tano po. Mga tamo. Masarap manghang. Yeah. Yeah. Sudah. Pinirito muna siya mga kapudibis bago linigay sa ano. Masarap siya. Kung ayaw mo sa karne, no? Pwedeng isda. Masarap. Ayan, sa lahat po na nagbe-birthday ng October 8. Happy birthday. May nagpapabati ngayon. Mamaya. Bundol daw. Makabundol na ka man. Wala bundol. Kuya Kiko, yan. Happy birthday, Kasin. Ayan. Bundol! Happy birthday, Tera. Shot tayo. Shot na tuloy nga sabi ko. Wag mo nang anuin. Matanda na siya. Bayan taon ni.
Ayaw mo mag-cheers? Ay, oo nga pala. Cheers. Cheers. Shoutout kay Kakito. Ating yung farm. Ate Kim, happy birthday to Kim. Kim Sanyuran. Yes. Shoutout kay ka. Sino pa? Advance happy birthday, Patrick Susi. And Charlene. Grabe, ang sarap. Ang yaman. Try yung makapudi, please. Kahit anong isda. Pwede. Pwede Gigi. Ayan, meron nag-comment. Ano daw yung lipstick ko? O2O. Ano yan? O2O. Sa TikTok marami, mga putips. Order na kayo. Judy Ann, ikaw daw ba yan? Ay! Hindi, Ryan Agoncillo po. Hindi, si Jeffrey Santos yan. Kapatid ni Judy Ann? Ay, naku nga. Hindi naman ako kalaban. Sarap. Ano? Anghang. Ayan para scoop. Pero may lara. Paras na. Pero manyaman. Konti lang. Ay, dami. Naman. Mag-shoutout ako. Madami tayong shoutout. Paras. Game, shoutout po tayo YouTube at Facebook po. Yan, madami sila. Shoutout po kay Mylene Arcasitas at pinapa-shoutout po niya si Gemma Bell Aguilo.
Agolio pala. Agolio. Shout out. And happy birthday po sa October 28. Shoutout po and happy birthday. Shoutout po kay Myra Balenton and kay Justin Balenton. Ayan, happy birthday po. Birthday ni Justin Balenton. Happy birthday. Pinaycha and Erlen Brash family from Germany. Joel Primero and shoutout po kay Josephine Primero from Nueva Ecija. Araw-araw daw sila nanonood sa atin. Thank you so much po. Shoutout and thank you po sa suporta. Shoutout po kay Mercy Enano and shoutout daw po sa mga anak at apo sila Jay, Mercy at sa mga apo niya nasa Italy daw sila. Shoutout po and happy birthday na din po sa pamangkin niya sa October 10 na si Rowena. Ayan, happy birthday po. Merly De Leon Malumay. Ayan, nagtatampo si ma'am. Merly De Leon Malumay. Shoutout po sa iyo, ma'am. Kim Grutas, Chimuel S. Valdez from Tarlac, Angela Tayag, and shoutout daw po sa family Tayag from Palmayo Resettlement. Shoutout po. Lori Tandek and Susan Rafael from, ayan, si Ma'am Lori, pinapa-shoutout daw po, pinapa-shoutout niya sila, Susan Rafael, Fujiko Keko, Gittering Akad Elma, Lorraine Orange Santos Ines, Kumot Albano, Lenny Remodo from Singapore. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. At kay Nanita Marmito, shoutout daw po sa pinsan niya na nasa San Fernando, Pampanga. Mga pinsan daw niya. Shoutout po na taga San Fernando. Shoutout po kayo mga kabalen namin. Thank you so much po sa suporta po ninyo, sabi ni Bibe. Yung hindi pa po na shoutout sa next mukbang na po. Ayan. Tita Olivia, Tito Mac, ingat ko po palagi Kenlian. Si Tita Olivia, laging nangungumusta kung okay lang ba daw tayo dito. Shoutout po kaya ka Tita, and Tita Nelly, Tita Cynthia, Tita Baby, Nanay Babe Kaluya, Ate Janet, Lods Discarte, ayan, shoutout po kaya kayo. At syempre kay Shopa Baby Alison Catherine Bagoy, shoutout kaya kayo, love you. And Ruby Garsalia, Miss Garsalia, Camille Garsalia and Garsalia family. Shoutout sa inyo lahat and we love you all. Ingat kayo palagi. Yes, mga pudibis agi sa aming pamangan mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma.